بلاولدون امروز چه هيئه تنسيق ده چه مجلس الوطني السوري ده يعني تسجيلهم دي ده مؤسفين. ...6-7 saat oluyor. Vallahi 200 saat daha bekleriz. Vallahi ne yapalım? Gümrük bırakmasa elimizden gelen bir şey yok. 8-9 saattir bekliyoruz. Yaklaşık 2,5 saat. Peşmerge gümrüğünden beri kuyruğa girmişiz. Yaklaşık 2,5 saattir bekliyoruz. Vallahi aşağı yukarı biz 3-4 saat daha gözden çıkarmışız. Sebebi bizim Türkiye tarafı peşmerge gibi çalışırsa, daha seri çalışırsa daha uygun olur. Onlar çalışmıyor. İstirahatleri çoktur. Aslında aşırı araçlar da var. Onlar da yoruluyor. Onlara ama personel eksikliği var bunda. Mesela bir peron çalışacağına 3 peron çalışsa burada yarım saat bile durmayız. Yani bir gümrük daha açılması ve bir an önce açılması. Çünkü Türkiye'nin %50 ihracatı Irak'la yapıldığı için bunu bir an önce yapmaları gerekiyor. Vallahi görüyorsunuz çocuklar perişan halde. Arabayı bile istop edemiyoruz sıcaklıktan dolayı. Aşırı sıcaklıklar var. Bulanıyorlar, duramıyorlar. Yani istirahat edecek bir yerler bile yok. Yani olsa neyse beklersin. Orada durursun. Sıran geldiği zaman geçersin. O bile yok. O yüzden yani bir an önce personel artımı, bir de bir peron 2 peron çalışacağına 3 peron yapsalar, bu hızla çalışırlarsa bizim burada kalacağımız 5-6 saat 7 saat bu minimum yarım saate iner ve biz de zorlanmayız, biz de rahatsız olmayız. Yani yapmaları gerekiyor çünkü Türkiye'nin büyük bölüm ihracatını Irak'a yaptığı için görüyorsunuz araçları. Yani eksikliktir bu. Türkiye için bir eksikliktir. Bir an önce gidermeleri gerekiyor. Ya ayrı bir köprü, ayrı bir gümrük kapı yapılması gerekirdi. Na, mili Türk'e naberden. Peşniyelme yetkili aral vedere cihin nimeci çebikin. Cihin nimeci vedere inen. İnsan ibadet kebiketen. Gayema Kurdistan'ın hem bangavazet vedere cihin nimeci çebikin. Ne olan ne berse. Du deri dise deri de belki bir ancak Kore idolama bikin. سنة تقريبا ساعة ونيبة تقريبا ساعة وش كدرتي؟ زاخو شو كدري؟ سيرتي
بله Peki ana livra rızık zede gelek çebu yani. Bu çen saat livra sakin. بور كيف ساعات وني بتشي بيعمل برساكنه وتقريبا كساعات اقدر جنب منين Ve demeda tengasi ve hen tine yani. ودي جرمه نخوش شقا قمركو كردستاني دبردن خوش دبردن وزحف شغلن بس تركي جورو اك مأمور شغلت وقت اك مأمور بشغلت افحمي انسان البر اك نكورت حميد كنت نقوي روخ تشد بتن وام حسني اوجي زيدا بكش بو ملاتي خوش بو ما عراقي ام دسي صلاه جورك سفرك نوبتشي ام تكون تحمل بكش 5 ساعات بشي تر اف ملاتي وانا و نخوشيد بينن ام حسكن بون خوشتر بكن والحمد لله بيقول الزحف خوش بيجي ناوك برياز ان شاء الله امكانه وان زحف نجي هيش خوشتر بكن İşniyari ve. بيشن يوري ما الحمد لله ابتشي بين خوش بكن يعني وقت بين بيقول بروجون هاد بين قمر كدي بكن يعني عربي مازن بيجي شاف اويري بكن و بودر يعني سياسي جا هرد قد زحف خوش بيا ايش لهش خودي خوش بكتن افتش لقلب وشاهش بو هر دولو ونوني قلم لا تبي قمر كده وهل وصل عراقي ما زحفتني ويري توريستي وتجارة جهات بما يصل تقريبا 10 مليار دولار ايش بيراكره يعني عندي ماستر بكت ايش لده زيادة بدون هدف وين زيادة نواد بيم تجارة تركي عراقي ربيرة بينها المانيا بينه يعني كردستان وعراق شوية بيش ده ايش لا خدت على هيش خواش بكت اما تنم يمكن دقومك عربي مازن جدا بكن كتشك جدا بكن توريستيش عراقت ان تركي ان موليت انن ويش بو هر دولة باشا